ilmi namaa babbareenni mana hidhaa keessa jira, hayyuun mana hidhaa keessa jira. Manni hidhaa ammootiin qoraasuma dhiiraati. Achi keessa doktoratu jira, achi keessa aalimatu jira, achi keessa ammoo injiinara jira, achi keessa ammootiin profeesaratu jira, achi keessa ammootiin shufeeratu jira. Nama kana mararraa waa baratta ammootiin ilaala. Haa ta'u ammoo mana hidhaa ammoo badiidhaan dhuftee badii malee illee dhuftee ani badii malee dhufe hin jedhin uf qulqulleessitee nama hin xureessin. Namoota hedduun mana hidhaa keessatti ammootiin ilaala badii malee hidhame jedha. Laa badii malee akkamitti hidhamta? Badii biraan qabdu ati. Badii ammootiin siin jedhanii si fidan tana malee illee badii biraan qabdu ati, zambii biraan qabdu ati. Yoona zambii saniif rabbi mana hidhaa si fide, badii saniif rabbi mana hidhaa si fide. Badii ammootiin namni siin jedhee sirra rage tanallee yoo tahuu baatte, yoo ati ammoo dhugaallee qabaatte badii biraa hojjettee zambii biraa hojjettee saniif rabbi achi si dhaabe. Si galaatamma ani badii malee hin dhufne hin jedhin mana hidhaadha. Manni hidhaa ammootiin mana sirri ammootiin amala ofii itti sirreeffatan manni hidhaa jechuun mana ammootiin ilaal itti uf beekanii mana ammootiin ilaal hayyuun jiru mana beekaan jiru mana walirraa waa baratan mana ammootiin jiruun waan taate ammootiin itti argan mana ammootiin ilaal jaalala hawaasaa itti argan jaalala hawaasaa itti baratan keellaadhaan amma leenjiirra ture leenjii kanarraa ammootiin waa hedduu fudhadhe yaa'aki ani qabsoorra jira yaa'aki ammoo barumsa hedduudha fudhadhe obsallee achi argadhe irra dabruullee achi argadhe nama waa si godhe irra dabrii jechuu achi argadhe obsallee achi argadhe parsantii 50 yoo ofii haasoite parsantii 50 illee nama dhagaye jechuu achi argadhe hawaasa waliin jiraattu keessatti nagaan jiraadhu ammootiin jaalalaan jiraadhu jechuu achi argadhe maaliif jennaan warra mana hidhaa santu na barsiise warra waliin teenu sanirraa argadhe xiqqoo qabnu waliin nyaanne walii hirre akkuma kana ammootiin ilaal waa hedduu fudhadheetiin hin bahe maarree leenjii jabaadha ammootiin gaafa achi dhufte ammoo olii gadiin fiigiin olii gadiin akka nan tatta'in olii gadiin sosocho'in ammootiin gaafa rabbi achi si dhaabe ima dhaabatta gaafa rabbi bahisiin jedhe ima baata'ati ilmi namaa gaafa mana hidhaa seeni ammootiin galmeen kiyya eenyuun harka jirti ammoo qorataan kiyya eenyuun ammoo yoo akkam godhe ammootiin asii baha jedha yaa akii galmeen kee rabbi harka jirti yaa rabbi galmee tiyya laali jedhi yaa rabbi waraqata kiyya sallaalimee jedhi yaa rabbi asna fidde ho asii yaa rabbi na baasii jedhi ani sitti iyyee yaa rabbi jedhi ammoo namni malallee baasu ammoo malakeetu caala yaa rabbi jedhi sirrii namaa beeyta jedhi haal namaa beeyta haala kiyyallee beeyta rabbi ammoo wahiifuu asna fidde yaa rabbi jaaladhe ammootiin dalagaa kee jedhi ammoo dalagaa rabbii jaaladhu ammoo ani rabbi maana azaban jedhin ana rabbi nama maana fattanan jedhin maali jiru duniyaatu fatanaadha bar si dura nama hedduu fattanamee bar aalima hedduu fattanamee bar hayyuu hedduu fattanamee bar rusultoota fattanamee bar rusultoonni itti hidhamanii bar nabiyyanaa Yusuf waggaa 7 hidhamee bar akkasumattuu ammootiin bar hin bahu jedhee bar abbootiin illaan osoo ammootiin obsa nabiyyanaa Yusuf qabu qabaadhe jedhee rasuulli alayhi salaatu wassalaam nabiyyanaa Yusuf jechuun bar obboloowwan ammootiin bar buullatti isaan isa darbitee bar ammootiin illaan achirraayyuu gabra tahee gurguramee bar namummaan bilisa eeganaallee ammootiin harka namaatti osoo olii gadi ammootiin hin deemu mana hidhaa seenee akkasirraanuu ammootiin gaafa bahellee obboloowwan itti dhufte maal jedheen ammootiin illaan laa tasriiba alaykum komiin isinirra hin jirtu jedheen san waliinudha obboloowwan akka biyyaa isa baaftee qileetti isa darbitee akkasumaan ammootiin illaan isaa bilisaa gabra godhanii gurguranii akkasumaanuu mana hidhaa seenee waggaa 7 muluu hidhamee ittiin jedhe gaafa bahe obboloowwan isaa sun itti dhuftee jennaan laa tasriiba alaykum komiin isinirra hin jirtu homaa isin hin komadhu jedheeni gara gootin sii galamoo siin galu ati homaa ammootiin wanni ati nama komattu hin jiru namallee hin komatii yaaqee ufii keetitti uf deebi'e ati ammoo badii ammootiin akkam hojjedhee as dhaabadhe hin jee ammootiin fatana akkam rabbiin fattanaa jira ammootiin badiitiyya moo badiitiyyaa mitiyya ammootiin sii galamoo siin galu namni badirraa qullaa ta'e hin jiru kanaafuu qulqulleessitee ammoo namallee hin xureessin yaa'aki namatu ammoo badiinarra hojjete namatu waan akkanarra dalage hin jedhin yaa'aki homaaf rabbi achi si fide ammootiin khayriidha ammoo gabayaa khayrii si fide yoo maasiyaallee ammootiin hojjetin rabbi maasiyaa ammootiin ati qabdu irra sii dabruu fi maasiyaadha ammoo ati duraan dalayde ammootiin dhiifama irra sii dabruu fi rabbiin ani waan ajaa'ibaa yeroo duniyaa tana ganda fatanaa akka taaterra deengatti amma iskaalaa jira. Bulima 3-4 jidduu ture achi mana hidhaa san seenne barnoota hedduudha baran edaa jiruun duniyaa akkana qabdii jenne yaa'aki eegalamuu siin galotam kanarraa ammoo waa hedduu fudhadhe yaa'aki mana hidhaa san seenee ammoo tiniillaan gisee qaxaroo natti kennan san irratti manni murtiidha
Gisee qaxaroo rabbii yaadadhe idaa ammootiin qaxaroodhaan teennaa jiruu duniyaa. Idaa qaxaroodhaan teennaa jiruu duniyaa jedhe. Gisee qaxaroo ammootiin manni murtii namatti kenne guyyaa beekan sa'aatii beekan. Gisee qaxaroo rabbii ammoo sa'aatii hin beektu gaafa kam akka duutu hin beektu. Harba sa'a afuritti rabbi siin hin jenne galgala siin hin jenne wiixata sa'a afuritti rabbi siin hin jenne osoo rabbi kasitti nu taate wiixata sa'a afuritti duuta kasiin jedhamu taate silaa nyaattee iyyuu hin dhuydu silaa sidaa jarraayyuu ol hin jettu. Haa ta'u ammootiin du'atana rabbiin hikmaadhaaf nu jalaa dho'ise laal. Sanuma waliinuu ammootiin nuti wal nyaanna wal hin beeknu laal. Gatii walii hin beeknu laal. Badii walirraa dubbatuu malee ammoo wal sharafuu malee. Yoo kheyrii ammootiin walii yaadne maal qaba yoo tola walii yaadne maal qaba rabbiin ammootiin sirran fidu waan akkanaa sirran fidu jiruu duniyaatiin battanamtu bakka namni ammootiin sun galee ilaalime osoo ati ammoo mana hidhaa san keessatti hidhamtee ilaalime obboleessa keetitti ammootiin mana hidhaa ittiin jaalatta ati ammootiin itti gammadda ati ammootiin ilaal yoo inni badii hojjeteetiin hin jedhe ammootiin badii isaa san jibbi malee kallattiidhaan isan jibbiin badii isaa tochi isa dhaabe yaa rabbi ammoo isa baasi jedhe achi isa baasi jedhe feeteyyuu ammootiin ilaal du'aayii kadhadhuuf atillee hima fattanamta daara duniyaatiin itiin si fattana rabbi ammootiin siibiiniitii achi galchuun mala rabbiin ammootiin ilmaan keellee achi galchuun mala rabbiin waan ammoo taatu hin beektu waan si fuuldura jiru ammootiin hin beektu. Kanaaf mana ajaa'ibe wallaahi ammuma qananii ammuma ammootiin ilaal gatta. Haa ta'u nama hedduun nu dura fattaname alima hedduu fattaname alima hedduutu ammootiin jiruu duniyaa osoo hin qananiin ganda duniyaa gadi dhiisee jiruu duniyaa osoo ammootiin kooloboo kee kamazantu taate silaa alimni ammootiin hin beelahee horiin quufee hin nyaatu laal silaa namni rabbiin hin gabbarre silaa quufee hin nyaatu hin finciliqu waan gaarii irra rafu waan gaarii hin nyaatu silaalaan achi ilaaltee nama rabbiin hin gabbarre yoo inni jiruu gaarii jiraatu sitti fakkaate yatamatta'uuna hin qananiin akkuma horiin qananii utti qananii arrabbi jedha akiraa waan guddatu isaan eeggata ati nama islaamaa ati nama ammootiin masjiida ati seenee ammootiin sujuuda rabbii keetii gadi jedhu ati kanallee wallaaliin ati qiimaa qabda ati sharafa qabda sadarkaa qabda ganda akiraa ammootiin fuuldura jira yaa dhaqii akka nama kaaniitii miti ati aboo akkuma horiin qananii utti ammootiin nama qananii uumiti ati ammootiin ilaal nama guyyatti keessa shan ammootiin ilaal wadda'atu nama istinjaaba nama qulqullinnaan deemu uffanni keellee qulqullin qaamni keellee qulqullina bar nama ammootiin masjiida seenee rabbii gadi jedhu bar abbo mukaa gadi hin jenne bar dhakaa gadi hin jenne bar bishaanitti ammootiin hin baane bar rahmaanii waamataa jirta bar akkuma saniinu ammootiin badii walitti yaadina. Har'a namni maqaa islaama ofiin jiru ammootiin ilaal kadiirii hasan ofiin jiru ammootiin ilaal masjida seenaa salaataa ammootiin obboleessa kee ka waliin salaattutti yoo ammoo mala baafte obboleessa keetitti yoo badii yaadde ammootiin ani ammoo hagam badiin qabu jedhi ani ammootiin ilaal balaan rabbiitu na jalan deemtu jedhi rizqii rabbii nyaataa jira ardii rabbii irra deemaa jira rabbiin ammootiin nan argu jee aboo rabbiin na fattana jee aboo yoo namni dogongorellee dogongora isaa san sirreessii fi obelu kakeerii fi obelu toltuu isarraa beena dogongora tan ammootiin Ima rabbii isa ta'e asuu nafsiyyaan jirti shayxaan nu asuu jira shayxaan uummatu isa dogongorsiise shayxaan nurrallee hin jira nafsiyyaan nurrallee hin jirti irra walii haa dabruu tana baradha gabayaa argamte kullii jalan fiigina waan argamte kullii jalan fiigina waan haarawa galte kullii jalan fiigina kullii nama waan haarawa galte jala fiigee akkuma fiigeen keessaa gala jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni wasatatti deeme ammoo bakka gayaa jaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam keerul umuuri ibsatu haa jedhe. Ani garuu ammootiin wallaahi isiniif hin gammada alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin aliifuu tasgabbiillee qaba gabii wayiillee qaba dasii wayiillee qaba onneetiyyatu na gammadee dasii qaba gammachuudha qaba gadda takkan qabu wallaahi gadda takkan qabu gammachuudha qaba isiniifan gammada hawaasa kiyyaafis hin gammada rabbi isinii haa gammadu